Çık seni görünü oytayım, sümmeyle seni tenglerim. Özgene bektamen soklanmayma, yürekni kınayla közlerim. Oy yol yanında yaşaysa kızçık, bozgan yoluvçu körülge. Kişi bilmeyen kökten mi düşkense, adamga cevap verir gök. Üyün alnında oyalma terik, kızarıp pişedi alması. Oy menden sonra seni kişiye, yaratkan Allah yazmasın. Men algış ettim, kargışta yettim, ola meni san etmeydi. Bu yolga diri sınamağa dedim, dilegim ana gitmeydi. Sınana cavuna cavadı da Burgusan'tan tuman kaynaydı. Ol menin anıma büge çeketip elde toyla da oynaydı. Ol tüküm buladı menin anım ketkelli, ol altay çevik köründü. Kelmeydin anım alına karayma, geç oldu günü bölündü. Tavladan biga beni yüreğim, tarı bürtükten az buldu. Oyla doynavçı sabi sallarım, saprança baklaysad buldu. Ol tas bulgandı da tapmayma bir gün, da meşin amı inesin. Ol meni tenyim da kim bolsa da, bolmazlık işini suymesin. Tavlanı başı vakar çıran deydi, çıranlı tübü kayadı. Bir beger içtim, 10 yıl türeştim, almay kıyınımda yadı. Ertem bile bir erte turup, oyrama karayma, heberdini başında bıllay mi gözken tavlaga da. Ahırattan ölcüllü de kelip, ber almama seni dünyada savlagada. Kökte bargan köy gürsüne bulur, oyrayarım, kanatlarım jayıba kelip koyayım şalmanga. Mavruydu öledi, oyrama desele, canımı derleknemin de kemiz kanga darmanga da. Oy oy yalan bir arıva bulçuk, oyrama oynaydı, dalay bulutsa da bullay jerkle katış tallada.
Canım jaratılgalı men senden arıyorum. Oy görmedim dünyada çürügen abılay fakir miskin jallada. Senaryonu boşaklı da yeter. Oy koygama seni parmağına da bir altın cüzük işletip. Menden kalıp baylağa da barsan. Seni arbasında tay koralanı oynattırıp kişnetip. Keçe bulsa kökte yıldızlanı, sanayma da gündüz bulsa da yürümçü yoluna karayma. Karaymada kara kirpikleni oyrava kalkmayın. O yarık düğünme tenir bu kobula takmayın. Örtten bile bir örtten turup Çelip oy almazlar da men ber almama seni dünyada sallağa. Abıldırdı kara tornu çıkış yeli sağaygan. Çıkış yeli sağaygan. İki gözü su içinden harap dolup sağaygan. Karışının akkırpağı kurum kibik bassandı. Kurum kibik bassandı. Alayağı soğuk sunu kuru bekir yargındı. Çaba turup tiyolmadı asıl tuğan kara tor. Asıl tuğan kara tor. Çabaları var sarlandı tavda tuğan kara tor. Sırtındağı üç töbesi ak gümüşten yeşilgen. Ak gümüşten
Kara torum yol salgandı, nartı yanı başına. Nartı yanı başına. Attı pişkin nartı kulaç, veremedi şaşına. Oy kara tur, yol yanına sekirme, yol yanına sekirme. Yegine tamır sen kaptan da, men sizden çekekirme. Kara turga bazınıp men uzak yolga çıkkanma. Uzak yolga çıkkanma. Kara turdan boşalan kim korbaşın çası tılganma. Şıkkan ediye haylı baskandan jer kara. Jürgen edik çalgan dünyada voy voy gün sanay. Daşığa keldik de oyratar baskandan üzülür. Biz kirgen edik Şam teberdige voy voy tezele. Biz umut ettik davullu teberdi de yaşarga. Bizge buyurulma muhunu da budayından aşarga. Kana cavgandı da muhunu başı çatlagan. Kimle minerikle meker atam kalı voy voy atlagan. Bizni kaparımızını oyra kimle barı baytırlar. Oyullu baskanda nıgışını saklavşu oyra kartlagan. Oy ineklerimden içeye tüzen kelgince. Mermer toxanabız bılay жылан жырмас ханс болды. Oy ineklerimden içeye tüzen kelgince. Eki ilaçının dünyanı başından tas buldu. O Rus bir yolu da Jigitayel Mirza öldese. Endi koralanı tavartına eltip kim satar. Sügene balam da oyra gitçe alkaz öldese. Sarıda sadağın kökçe aylandırıp kim tutar. Mangıraya kalgandı bu vazgek tolu koyulu. Baskanda yetile olur bizni cılavubuz toyulu. Köpüre salgan ey yullu teberdige su
Келминарио файтонга байдуда минер бергенге. Ey men 100 faytonga va buyruq bergenme, seni bergenge tebrerge. 100 fayton bulava barır Mario, üyün alına yol salıp. Ey otol terezengden bir karagıye, mekican süyekke kol salıp. Kayada kaplan yat kalay, kamağa bıçak takalay. Ey yazığım jetse va kelip kalırsan, yalan ayakla çapalay. Men tavga toga yasalmasam aryo, tüzde payton bula barmasam. Ey ölsem kabırıma iki yarılır, dünyamda seni almasam. Kelminario paytonga hamut salgan masaratha. Ey jayşilleli da bezgek bolsan, alıp ketmesim naratha. Meni bal çibinime bal eter voy voy, kanatın jayıp çenketer. Ey acalın başta va mulcal tau başta, tol muratına kim jeter. Su jorgaga mineyim, temirden kübekiyeyim. Ey atkan tuzağıma ayağına düşüp, amalsız gönlüne tübeyim. Oy taun artanda da jılkıla voy voy, ebzede toklu kırkıla. Ey yari valla közüma kaydan kelesi, bazarma muklay sıtıla. Taun artında çile sürgeme, kerekli bolsan alırsan. Ey altın şeleklerin kümüş suva kaçın, gereksen suva varırsan. Kelmin arı uçuğum, kelmin paytona, makovu soğa çaykala. Ey sol canında kesin bağlıkma, sorsan cevap kaytara. O yarı uçuğuma kaydan kelesi, kesin kesini süydürüp. Ey alıp keterik mi arvala közünü, aftama bir gemindirip. Не русский я, но россиянин. Да, все мы россияне, хотя по национальности и не русские. Ведь родина наша великая советская Россия, и неотделимая частица ее Карачаево-Черкесия, наша автономная область в горах Большого Кавказа, рядом с Эльбрусом. Сосед наш, горный великан. Привыкли мы к нему, пьем воду его рек, складываем о нем песни, проникаем в недра великана. Кубань — река. Ее можно величать Эльбрусовна, ведь она дочь нашего великана. Скоро и придется изменить привычное течение вод.
выйти на бескрайние равнины Ставрополья. И степи, забыв о засухе, подарят земледельцам 3 миллиона гектаров новых пашин. Те, кому достанутся эти пашни, добрым словом помянут строителей Кубань-Калаузской растительной системы, в том числе и вас, Иван Филиппович Егоров. Вас, Исхан Дугуевич Тоттуев. Русского и карачаевца. На стройке, как и повсюду в Карачаево-Черкесии, работают люди, которые говорят на 5 языках и отлично понимают друг друга, потому что один из 5 — язык Ленина, язык дружбы народов. Новая оросительная система окажет неоценимую помощь труженикам сельского хозяйства. В горах Карачая часто случается встретить интересных людей. Тобай Хаджи Махмудович Узденов. Из года в год на Психенской горной поляне пасутся гурты его бычков. В колхозе имени красных партизан он старший гуртоправ. Среди умелых самый умелый. Что ни день до 1,5 килограммов прибавляет в весе каждый из питомцев Тобая Узденова. А их 2 с лишним сотни. Вон как растянулись. Ажа Каспотович Байчоров, чабан с полувековым стажем. Его старший сын Магомед. Средний Ильяс. Младший Кады. Хаби Телебековна, их мать. На попечении 7 Байчоровых 650 мериносовых овец, не считая многочисленных малышей. Вот вам и семейственность. Город Черкесск, 500 медицинских работников. В их числе известный хирург, кандидат наук Виталий Григорьевич Вальтер, хирург Карачаевка Людмила Батчаева, и целая плеяда молодых врачей. Хайрамат Байрамукова, поэтесса Карачаевка. И на тех же 5 языках выходят книги до 100 названий в год, тиражом в 130-150 тысяч экземпляров. Трилогию «Аманат» заканчивает карачаевский прозаик Осман Хубеев. Студенты 15 национальностей живут и учатся в Карачаевске. Не зря его называют городом юности, городом студентов. А где юность, там, конечно, и песня. Красавец смотрит сквозь тучи, белой по паке в синеву. Этой вершиной славной могучей налюбоваться не могу.
обычный учебный день характерен здесь спокойной деловитостью. Запах свой благодатный, не спеши, подыши, подымись на озера, посмотри наши горы, отдохнешь от души, отдохнешь от души. Раздолье тут лыжникам. Так мы и живем рядом с Эльбрусом.
красавец смотрит сквозь тучи, белая попадет в синеву, снежной вершиной, снежной могучей, на любовь